manje futhi hayi ulight seyikhansiyele la ngaphezulu sekukrenda yeah lights sanibonani bafowethu sanibonani abangena abantu ngicela niyishare le lokhuzana unjoko lo ngineyinkinga ezikhona ke kufanele ngibe live ngepage lami kufanele ngibe live lapha epage lami kodwa ke kwase kuba nezinkinga ezikhona abahlakaniphile ke basebenza inkinga zabo nje ukuthi ngikakwazi ukungena ngoba bengithe ngizongena ufuna ngingene namhlanje khona engifuna nje ukudlulisa kodwa bengicela ukuthi ngibonile ukuthi uma ngingalindi ukulungisa lezi zinkinga ezikhona epage lami khona la kuzobonakala khona so ngase angithathe nansi ilokhuzana kamfowethu ungene ngayo so i-account yami iseneyinkinga lapha ithathiwe khona abayivalile bayithatha kodwa kuzolunga lokho kuthi akuyiprocess inyana kodwa kuzolunga so bengicela abafowethu ukuthi nishare lento nishare nasemagroupini everywhere ngoba kunomlayezo obalekile ofuna ngudlulisa ubaleke kakhulu umlayezo ofuna ngudlulisa ubaleke kakhulu ubaleke kakhulu angibakusathola nje isikhathi sokuposta ukuthi ngizongena ngoba bengasapostika akusangeneke epage lami yama ngubani share lento le share lento wonke lama group share angibangisathola nje isikhathi sokuyibhala lento lapha epage lami yabo ukuthi mangiqeda nje ukubhala ipost yami yokugcina engiyibhalile le yokuthi kufanele ukuthi ngikhulume namhlanje ayike angazi kube sekwenzakalani ku Facebook wami wanyamalala sesizame ke yonke imizamo kusoka ngaso isikhathi kuze kube manje akulungi ngisabathengi ngiyazama hayi akulungi bengithi ngizolinda ke mhlawumbe kube kusasa ngene kahle kusasa ayi manje kuyangihlula inhliziyo kuyangihlula ukulinda kuyangihlula ukulinda bafowethu ngiyabingelela ke lo live ngizowushare ngiyazi lokho engizokukhuluma la ngendlela engizokukhuluma ngayo noma bethiwa ngokukhuluma kunabantu ababili kanjani njengoba i-account yomfowethu lo akuseyami into engazi ukuthi ndizoyishare bafowethu umuntu ohloniphayo ngokwemvelo ngokudaleka nje nangokuzaleka ngizalelwe lapha endaweni yasenkandla endaweni yasemshisandla ngiyabahlonipha abantu abadala ngiyahlonipha nje ngendlela ephelele futhi wonke umuntu ongaziyo uyazi ukuthi ngiyahlonipha bafowethu so ke namhlanje ngithi angingenele njoba ngingena lana nje bafowethu ngizokhuluma bafowethu mayelana nokuhlukumezeka kwami sengihlukumezeke kakhulu ngithule ngingakhulumi ngingasho lutho ngoba ngizama ukuthi ngiyahlonipha ezinye abanye babafowethu ngiyabahlonipha ngibanika isikhathi sokuthi ngibahloniphe ngoba abantu kubalekile ukuthi bahloniphe bafowethu so ke nganza kwethu cha sekufika isikhathi la nami engikhathalwa engiphelelwa khona isikhathi ukuhlonipha ungizwa bafowethu usengihlukumeze kakhulu ngaso sonke isikhathi ukubana konke ngingasho lutho mina kuyo ethi mayengena eyiphuzela utshwala lapha aphuza khona mayiphuzele mayicabanga ukukhuluma nomuntu noma icama ukuhlukumeza umuntu afake igama lami njengamanje abafowethu kunento yempucuzeko angiyena umhlelo wempucuzeko ngiwumculi nami njengabanye abafowethu futhi anginayo isay nanokuthi ke nje abafowethu abahleli impucuzeko ngibajwayele kangako noma ngajwayelana nokhuzana kodwa ngiyaphila nabafowethu abahleli impucuzeko futhi ngicabanga ukuthi ngendlela efanayo nabanye abaculi akukho okungcono ukuphila kwami nabo mhlambe okwehlukile ukubona abanye abaculi ngiphila nje nabo njengabafowethu bonke njengoba naye ngiphila nabo mka bafowethu ungizosengihlukumeze ngalendlela ukuthi angazi ukuthi yini namanje kuphuma iposter yempucuzeko akukho la engingakhuluma khona mhlambe noma ngakhomba ukuthi
khona mhlambe engiphambene nabo abangenile or kanjani uyabo abafowethu nami ngiyathanda ngesingami nami ngiyathanda ukuthi abafowethu bonke babe khona kwimpucuzeko akekho umfowethu engathi ngifisa ukuthi angabikho bonke ngiyafisa ukuthi babe khona njengabaculi akekho futhi engangifisela ukuthi angabikho so ke yena into ayenzayo ke uma izogijima yena eyothini mina ngiqashiwe bengafanele ngiqashwe ngoba nakho kukhona into engakhothi ihlaba ku wrong lokho ungizwe bafowethu ufuna ukunitshela lokho nikwazi ungizwe lo okhuluma kangaka mfowethu ongihlukumezayo ungizwe uyibiza ngomongameli okay siyavuma lokho asinandaba nakho ungizwe bafowethu uneyinkinga zakhe naye siphilile naye kodwa kaze sihambe silokhuzana sikhuluma ngeenkinga zakhe izwe lonke sikhuluma ngeenkinga kangizwe sisizakala ngokuthi ungizwe wenzakala kumanje mina ngifuna ukukhuluma nje ngiqondeke manje ngikhulume nje noma ngabe ethiwa yena uthini uyothini ukuthatha kanjani ngokukhuluma kodwa sengifuna ukukhuluma ngiqonde manje bafowethu ungizwe uneyinkinga zakhe naye abhekene nazo kumanje nje njobe ethi upresident uma ethi upresident ngempela ekwazi ukuqevuza zonke lezi indaba ayiqevuzayo ehamba ekhuluma bonke abantu kabi esitshela ukuthi thina akubengafanele siqashwe kwenzakalani ayina ngaqala ulungisa inkinga zakubo yina ngawulungisa inkinga zomndeni wakhe njobe enhlale nitshela ukuthi uganiwe nje unitshela nini ke njoba yena wazi ukukhuluma yonke into yena wazi yonke into ubuya nini ezobatshela abantu bakho ukuthi yena akasenawo unkosikazi ngoba ngintshela ukuthi yena ubuya nini nazotshela abantu ukuthi yena akanamfazi ubatshela nina abantu bonke lokho thina sisizakala ngenkinga ikangizwe yena mayizongena engene la ku Facebook azokhuluma ngathi angene ukuthi thina siqashelweni kwimpucuzeko asikhulumi nje ngenkinga zakhe ungizwe ngisho umkakhe lo wesibili alo wena imbuza akasenamfazi ungizwe abafazi bakhe bahamba ngenxa ukuthi yena into ayihlalele uhlalela ukukhuluma indaba zabantu uyabo ayikho ungizwe into engabe uyayilungisa ngabulungisa indaba zemndeni yakhe alu right ungizwe mayithi umongameli uyabo ngendlela yakhe kodwa lokho akusho ukuthi akakhuluma indaba zabantu thina sihlangani thina nongizwe ngeindaba zakhe nakaze ngikhulume selokwathi inhlo akaze ngikhulume lutho mina ngongizwe ayikho into embi engangayikhuluma ngayo uyabo imizi yakhe njengoba isele yodwa leya ekhaya ilaya ekhaya ayithi uganiwe sekwahlalile khuzana imbuzi sekwayimizi kaNombani akaze ngikukhulume mina lokho uyabo uqinele into engamfanele lapha uzothi yena umongameli ungizwe uhlulwa yini ngoba naye angithi la uthi umongameli yena uhlulwa yini ukwenza umcimbi wakhe ukunokuthi yena ahambe azoshaya imicimbi kuyona yonke imithetho kuyona yonke imicimbi yabantu angithi nawo nawo umcimbi wakhe isimo sakhe yini yena ngagijima ufuna uxhaso kuhulumeni naye aqasha abaculi abafunayo ngendlela abafuna ngayo kwenziwa yini ukuthi abanye abantu mabecasha abaculi abafunayo ngoba yena bese gijima kuba nabaculi azothi obani bengafanele baqashwe bekufanele iqashwe ubani yingobe ubani yena ngoba naye unalo ilungelo lokwenza umcimbi wakhe uma ewenza lo mcimbi wakhe naqala wakwenza ungizwe umcimbi ngaweseka umcimbi wakhe always ngihlala ngimeseka full behind yena ngaso sonke isikhathi akaze mina ungizwe mayenza umcimbi ngithi umcimbi wakhe uyabheda kwasha umcimbi kodwa yena uqale ngealbum yami engangikhipha ngo2020 ngathi mangikhipha ialbum ungizwe ngo2020 ungizwe wayichikilisha wakhuluma lokho wayihlalela kanje wayihlalela kanje kosofa wayikhuluma lokho wathi umbhedo yona le album kabamelo lo bamelo ushisa ukuzizwe njengamanje uyezwa akukha angashongo kimi ngingazange ngisho ukuthi kuyi wakhuluma ngaye album yami ungizwe wayigxeka kuma nje album yami yagijima baba kamelo yenzima ngakuthula ngangakusho konke lokho uyabona azange ngikhulume wabuya manje ngiqashwe kwimpucuzeko wena uzobukana nami nje ukuthi ngifakwe kanjani ukuthi mina ngiyazwana lokhuzana kodwa akuhlangani nokuthi mina ngiqashwe kanjani kwimpucuzeko ngicabanga ukuthi nabahleli bempucuzeko banazi inamba zabaculi uyabo ababafonelayo bakhulume nabo ukuthi naba abantu ababadingayo futhi ngicabanga futhi nami abafowethu laba abangekho kwimpucuzeko ake ngicabanga ukuthi angikhulume nje into straight nami ngingakujabulela ukubona abafowethu bekhona bonke kwimpucuzeko uyabo akekho umuntu engathi ngifisa ukuthi angabi khona kwimpucuzeko uyabo bonke abafowethu ngiyafisa ukuthi babe khona
kodwa akanalo ilungelo lokhu uzothi yena njengoba ethi umongameli kusho ukuthi yena ufuna ukubona kithi kulanjwa uyabo into ayifunayo leyo ukubona nje ukuthi kithi kulanjwa bekasho uma uthi yena ukhulumela abantu yini angakhulumela abantu abakhulumela ukuthi obana babe khona kwimpucuzeko yini azodala igama lami ukuthi mina kusho ukuthi akufanele ukuthi ngibe khona yingoba mina ngiyenzeni kuyo yini lento ayifunayo ukuyimle ngimkolotayo na ngimkolotani kanti mina ngoba akukho la ngimkolota khona angeni futhi nasenkinge ungizwe lokhu okhuluma kangaka ubethu ngoba ethu umongameli wazi konke fanele ngabe umndeni waqonde ngqo njoba nje umndeni wakho uxoveke ngisho kushona ubaba wakhe lapha wayebhokozana nomfowabo wena eshaya abafowabo emakhandleleni lokho asazi sikukhuluma ungabona lapha egcikeni ungabona lapha egcikeni kwangathi angazi eshaya abafowabo yena ngenduku ungizwe uyabo ngabe emsola kulokho abamsola kukho mina lokhu ngikhuluma ngendaba ngiyamtshela ke manje anginendaba naye akusekho la ngimncenge khona futhi akukho la ngimncenge khona akukho la ngimdinga khona yena wayebhokozana abafowabo lapha ufihla ubaba wakhe lapha kuthiwa wathi uzama ukushumisa impepho lapha emsamo bemsola abafowabo ukuthi kunento errong ayihambisa wrong ekhaya uyabo uma uthi yena ke umuntu opresident obe president uxakwa yini ukulungisa indaba zakubo bese phumela ngaphandle uma uthi ngempela uhlakaniphe ngempela uxakwa yini ekhaya yini ngalungisa indaba zakubo ekhaya uyabo uyilungisani yini njoba amakhosikazi ahambile manje mhlawumbe akanitsheli lokho enikhohlise enitshela ukuthi unamakhosi akanamfazi ungizwe bamshiyile lo phakathi nendawo asekho imizi yakhe yonke ihlala imbuzi njengoba umbona ehlala eshuta ama live usuke yedwa akunamuntu akunamfazi futhi ngeke uyisoli akekho amakhosikazi ayengahlali into enjengale ngitshela ngisho wathiwa waphuma kini uyalwe kanjani akekho ayikho leyo ingane yomfazi engahlala leyanto ekhuluma njalo engazi ukuthi ifoni lithini ehamba igxeka abantu ikhuluma mina ngiyabona nje njoba ngikhuluma lento kade ngayimhlonipha ngingazi ukuthi ngizophuma ngithule noma esho ethini ngithule kodwa sengibekezele kwanele uyabo ngibekezele kwanele manje ayikho futhi into engayibekezela kuningi ungizwe ukukhuluma kimi ekusho ngingenze lutho uyabo so ke namanje mfowethu namanje ngiyasho ayikho ngizinto engiyincenye kuwe futhi asidingana empilweni nama ngikudinga empilweni yakho uhamba nawe la ukhamisa khona uhamba uyikhamisela uyifunela okufunayo ukudla okufunayo lapho ufuna kodwa ungakufuni ngegama lami ngoba nami akukho la ngikhuluma engifuna khona ukudla ngegama lakho uyabo akukho la ngifuna khona ukudla ngegama lakho akukho nangelilodwa ilanga akazifice nje kuthiwa ngifike ngathi uyabo wena lempucuzeko olwanayo yilwa nabantu olwanabo kodwa musukufaka mawukuthi umongameli ngempela wena ngithi umongameli uyabathanda abaculi wena abaculi uyabathanda pho yini leyenza ukuthi umuntu omongameli ngithi usufuna abantu babumbane uyimuphi umhlangano kwawubiza wena mawubona inkinga zikhona ukuthi bafowethu nazi inkinga ikhona kunabafowethu engababona ngithi uthi umongameli unamabhinqa ubize bani ke ukuhlala nabo phansi abantu ukuthi ayibafowethu uma ngine ikhalo lanala naba abanye abafowethu ngingababoni wena into yenza ukuxova kuzobonda wena noma sikande uthi uyawulungisa awuboni ukuthi ubondwa kuwo abantu baxabene banjena nje umuntu obondayo uqobo akekho umuntu ingakho lokusikhohlisana nje bafowethu akekho umuntu obonda umasikanje ngongizwe akekho ungizwe unamagali lamahle uyabo engwaziyo nami kodwa manje gcina wakhona ayikho into songayikhuluma ngaye uthi ungizwe unje ngoba yonke into ayenza yena uyibonda yena ngomlomo wakhe ziningi izinto ungizwe iright azenzile uyabo kodwa egcineni kwakhona umbonga uthini umuntu ojika futhi yena lezo zinto azenzile ajike futhi azoyibonda yena ngomlomo wakhe uyabo mina kuningi ungizwe nami ngikwazi ngihamba naye sisizana engisiza lapha nalapha uyabo kodwa futhi asikho isidingo sokuthi ngibuye ngizomncethezela uma ebusy yena nomsebenzi wakhe njoba azi nje mina ngoba ngingaka nje mina niyazi ke nini ungizwe kade wasayingithuka esho konke lokho lokho ngikhipha umsebenzi awugxeke awubonde kubelungu bami ethi yini asho yonke into ayithanda njoba ngikhuluma nje ngealbum yayi nobaba kamelo lodlizizwe njengamanje uyena wayibonda wayiqeda emhlabeni ngimthande ngimjabulele kanjani kumfowethu njalo engithi mina la ngithola khona iphalish yena afika azobonda la ngithola khona iphalish lo umuntu oright yini ufunani ufuna kulanjwe kimi ekhaya ngoba uyazi ukuthi mina ayila ngizama khona ilona khono lami yona into engiphakelayo yena uma efika leyo nto ezoyibonda ezongibonda emsebenzini wami engibona emsebenzi yini into efuna ngisho mina ufuna ngithule ngibekezelele lokho hayi akafuseke impela nje mina anginandaba naye futhi ayikho into engidiyako yabona nje mawukuthi yena
umuntu right akawulungisa indaba zomndeni wakhe ziningi zimxakile yabona umndeni wakhe kumoshakele ngisho uwelile lo wakubo lo wakhuluma ngaye akazwani naye yingakho baze bamkhandela ifake kwabuwelile lo wakuba akazwani naye tshele mina iqiniso eningalazi ngoba yena ezenza umuntu right nje emhlabeni akekho umuntu ongenazi inkinga zakubo kodwa yena akaphume entweni akaphume uma yokhala abangani bakhe laba bakhalela akasubakhala ngamagama ethu uyabo cause mina akekho kwamhlelo umcimbi akaze ngifonele umhlelo umcimbi mina ngiyibona nami ngifonelwa njengabanye abantu kodwa sikho futhi isidingo sokuthi mase ngiyiphakathi yena bese ezobuza ukuthi mina ngene kanjani uyabo asikho yabona nje ubungizwa ngikhuluma nje ngabafazi bakhe ngibafaka ngabasibomu ngoba naye lokho akukhuluma ukukhuluma emsebenzini wami uma izokuboshela emsebenzini wami yini mina engizokwenza ukuthi ngingakhulumi ngefamily yakhe akukho phela mina la ngizomgcoba khona akusho umahlalela akasebenzi ndawo ngimgcoba nami la kufanele ngimgcobe khona ezinkingeni zakhe lezanazo uyabo akukho la ngizokhuluma khona akukho futhi angifuni ukuthi ngize ngitshele nje ukuthi ufaka ngoba akukho la ngizomonela lapha umuntu osayidela emhlabeni ongenandaba ngoba umbona nje ehamba ekhuluma yonke into bemshaya nongqongqosho osisiyo ozikalala bemshaya nemicimbi yakhe ngifuna ukutshela iqiniso ungizube nemicimbi njobe ingasaphumeleli nje akabasamxhasi ongqongqoshe bayabona ukuthi umuntu ogulayo uyabo angeke uthathe imali kahulumeni udlale ngayo uyinika umuntu ogulayo kwathina singabaculi kade kwasayisixhaphaza uyabo ahambe ungizwe enza umcimbi wakhe ngikutshela mina ngomcimbi umnungizo benziwa wesimo sami lo mcimbi lo wayengitshela mina ethi mkhaya umcimbi wenza umtsizwa abaculi ngizobabiza bonke ngibabize ngeke ngibanike lutho sakwenza futhi lokho azange samhlonipha ngoba yini sasingakujabulela thina ukuthi umfowethu esiphila naye impilo akusekho lapha hola khona uyabona akasaholi indawo naye siyamzama ethi manje kufika abantu lapha sifesa wayesibizile sasikhona mahala uyabo kunini ke from manje ezama ukwenza umcimbi esitshela ukuthi uzokwenza imicimbi nje ingaphumeleli uyabo ngesimo sokuthi akekho umuntu ozomxhasa akekho ugovernment ongakhipha imali yakhe ayikhiphela umuntu ambonayo ukuthi akasile kanti umuntu kube njobe ethi uhulumeni angithi upresident akenze wakhe phela umcimbi akithi upresident akayeke kuzoxova imicimbi yabantu omcinela imicimbi kade bayithe imicimbi yabo le akasuxova imicimbi yabantu yena njengo president akenze umcimbi wakhe sibone phela ahambe ofuna angithi wonke umuntu uyahamba uyofuna uxhaso kuhulumeni na akathathi iproposal yakhe ayibhekise government ethi nakho ngongizwe umchunu upresident wamabhinqa lo athi uye athola uxhaso wesilibona uyabo size emcimbini wakhe abiza abaculi abathandayo ashiya ngabathanda angishiye mina nje obengangithandi abiza abathandayo uhlulwa yini lokho ezohefuza indaba ezecinane njengoba ephathwa isifuba nje ecinane le indaba enzabantu ezoxova nabantu abangahlangene naleyo nto uyayizwa leyo nto mina ngihlangene ngapi nje uyabo yini into ungifakelana ukuthi nenzeni yini leyona ekuyi uma ngiqashe wena akithi yena akenza umcimbi wakhe angangiqashi mina angikhiphe mina enze wakhe umcimbi angangiqashi mina akunankinga futhi nalokho akukho engikufunayo kuye nakukho angimazi ukuthi ngifunani yonke into lapha akhuluma khona uhambe engifaka nje engaxa nje leli dumbe la ngakithi enkandla kwasho ukuthi yini ngamdlelana ngoba ngiphumile kuye angikusho lutho kuye ngiyayiqhubeka la nengikwenza abantu abangibizile umcineka nalento lokho ethi yena wehlisa umcineka ezigundleni uyangazi ubehlisa uyabakhuphula benzani umsangano yonke leyo nto leyo akekho umuntu ongazokhipha umuntu enkampanini yakhe ayikho leyo nto leyo into umsangano upresident okusangana umbhedo yabo ayikho lento athi upresident yena akahambe ekhaya afika lungisa inkinga zakhe uyabo njoba nje ngutshele mina ungizwa nje ngifuna ukunitshela ke mina namhlanje umbona ucake kanjena uhambe ekhuluma nje uhlakazeleka nawo umuzi uyaphela ingoba le idloza limfuna umuntu ohambe egacana la ngafanele khona ubungizwe akazange ahlakaniphele impilo kuze kweqe ngaba kanje ngifuna ukunitshela mina unje namhlanje zinqumo zakhe wayitshela ukuthi uhlakaniphe kakhulu yena empilweni uyabo impilo yamjikela wayitshela ukuthi yena wazi wonke empilweni wafuna ukuba umphathi aze umphathi ngisho emsebenzini la isebenza khona lumxosha nje ukhozi ngoba wayazi ukuthi uhlakaniphe kakhulu kunabo nabo ntshatha abakhona abasebenza namhlanje ingoba babazi ukuthi basemsebenzini yena ukuba upresident wafuna ukuba umphathi ngisho emsakazweni la isebenza khona yingakho ke namhlanje nje uyabo unje ingenxa yelomo zakhe
mina nje yonke lento bengeke ngize ngilokhu ngikhuluma nginakana naye kodwa usenginake kwanele nami ngeke ke ngithule engazathi khona la mhlambe engicenge khona cha akukho la ngoba ngisho akukho la ngizomshela khona la ngimthinta khona ngimthinta la ufanele ngimthinte khona ngisho ekhipha izangoma lapho Ngizwe wayesibiza ehambe ekhipha esa profit izangoma uyabo esathwasa izangoma wayesibiza uNgizwe uyezwa sifike khona ekhipha izangoma ekhipha amathwasa akhe lapho ayehamba wakhipha uyabona sasikhona kuke lapho simeseke uNgizwe akukho la ngazange neseke khona ngisho esecaleni lakhe ngangifika yimi ngangikhona lapho ngehla nginyuka nami ngithi ngiyomeseka njengomfowethu akekho ukubonga akubonga la futhi ngangabheke ukuthi abonge kodwa bengikwenza lokho njengomuntu ngoba kuumuntu nami engimkhonzile ngenankinga uyabo kodwa kukho konke lokho yena wazi ukuthi nje emhlabeni nje ufuna abhekane nami la ngikhona agcina umsebenzi wami kube kuthiwa kuya ngaye mina ngaba ngikho ngifuna ukutshela mina Ngizwe uNgizwe uzama ukungcwaba ngiphila uyabo uzama nje ukungcwaba ngiphila akafuni nokungibo uma eyepresident wabantu uma ethi upresident wami yini le ngamdlela yona akazama ukungibulalayo ngoba yena akangifuni nje ukungibona into enami nje ngesizathu sisodwa into eyodwa nje ukuthi ngamhlula ukuthi ngixabane nokhuzani ngingazi ukuthi sizoba ngani yona into ayezama leyo Ngizwe yayizwa la ngifuna ukutshela nje iqiniso into eyenza ukuthi uNgizwe njoba yena yabo njoba zincela umthondo uyisinela umthondo sikaMthandeni uma upresident kanjani uhamba neside elilodwa ngoba yena uyazi ukuthi sincela umthondo sikaMthandeni uthithize emva kwakhe lapha hamba khona uthithize uhamba ecela ngaye amatiye yonke indawo acela ngayo uyabo ukuyimpilo yakhe ke nokusebenzisa amavukane ahambe ke kuwo zonke igwili lezi ahambe khokho bana zethi mfowethu ngoshanje soshali impilo mfowethu noma wasinika nje noma okuncanyana mfowethu ngiphethe nabafana lapha abazothi 1 2 bantu iyona impilo ke makulandela uNgizwe iphila yakhe le uyabo akurong futhi lokho ngokusuke izamela indlela yakhe akusiyona ayikho nento encane wrong lapho kodwa ngifunani mina ngenapi mina ukuthi ngiphila nobani akusho ukuthi asikho isidingo sokuthi uma ngiphila nomuntu bese ufuna wena manje ngizophila nawe bese ufuna wena uhamba ungihlukanisa nabo bonke abantu engiphila nabo mina ungizwa nandaba naye futhi ngeke ungizwe ngikhuluma kodwa sekufike namlanga ngicika khona akwazi ukuthi umuntu wena emsebenzini wakho ngaso sonke isikhathi wena into oyenzayo yena uhlale against yona yini inkinga yini le ngaka omenzeyo yini la ngayikhuluma ukuthi hayi wangeza 1 2 3 4 5 bathi ngaba abaculi lapha uthi yena ngaso sonke isikhathi nje khali phuma nami iqhubha akabhekane nezinkinga zakhe namanje ngiyamthuma ngithi Ngizwe uze ukwazi ukuthi ulaleke kahle ngicela ndoda ubhekane nezinkinga zakhe inkinga zakho yiningabi kunokuba ungaba busy nje la emhlabeni fanele kube umuntu indoda engasabonakala nalo ku social media kahle fanele kube ubonakala ngikwazi ukuthi ufunani engasikade ngabe ulungisa izinkinga zakini lezi uhamba uyidala ulungisa izinkinga zomndeni wakho ngoba uyazazi ukuthi la ukhona ngikhuluma nje uyazazi lapho ukhona unezinkinga ezingakanani isiphi isidingo sokuhamba usizakala ukuthi wena uhamba uthi ungazolungisa izinkinga zabantu abagcwele emhlabeni la uthi upresident ezakhe izinkinga zexakile ekhaya iziphi lezo nkinga oyilungisa wakushaya nje nosidla ulo uzikala wakushaya kancane kwafuna kushaya ngempela uyabo ngoba usumuntu ososangene manje wena ungahamba ulungisa zonke izinkinga nje emhlabeni uhlulwa izakwakhe ekhaya kufanele kodwa akekho ke nanabantu abaphila naye kufanele akekho umuntu ongaphilela ngempela indoda ekhuluma kanje umuntu lo yani bantu bele kumncoma kuthiwa inkunzi uNgizwe washo kwacima uNgizwe ayikho le into engekho le ngimtshele mina singakhohlisana into engekho nje into engekho umpede so ke mafowethu ningixolele la ngikhulume khona kabi akukho futhi la ngikhulume khona akukho la ngiyisola khona engakusho ngaye kodwa nje iqiniso lithi mfowethu ngikhathele uNgizwe kade wayengihlukumeza sengihlukumeze kakhulu nami sengisabathe ngiyathula ngihlangana naphi mina uhlangana naphi nokuqashwa uma ekhulumela abaculi abakhulumela kwimpucuzeko abakhulumela uyabo futhi asazi ivumelano nabempucuzeko nalabo baculi ukuthi ithini angene mina ngifelani pho mina yini le ngifela yini ukuthi yena mayizobona abaculi besethi hayi lo bengafanele aqashwe kwasho wacima vutha amalanga mina lo bengidlala ngihamba naye kanje ngiwa naye yena usazi lokho kimi usebona ukuthi angifani khona la ngafanele khona awu cha hayi uyashesha ukukhohlwa weNgizwe la maseka sengize ngibona labantu abamjabulela izinto ayisho ukuthi kwabona ngathi abasine ekhaya akekho umuntu ongaphila nomuntu uhamba usukela bonke abantu uyabethuka bonke abantu akekho umuntu ongathuka uNgizwe
bese kuthiwa hayi ufuna nimunderstand ukuthi umacingwane uyayidlala le ayikho le nto le akho umuntu odla akho umuntu nje ohambe understand ukuthi wena uzoshuthi manje ufuna uqonda ukuthi kushuthi mina ngivuma ukuthi wonke umuntu yonke into ekhulunywa uyiyo yabo kuthiwa hayi miyekeni Ngizwe usuke idlala ke akho kudlala futhi nje mina sekusele kancane sengifisa ukusibonana ngisho ubuso nobuso ngoba sekufike la ngathele khona ngikathele angifuni uqamba mama angikhathele yabona nje ngoba kukhona abathi njengoba uyakwazi ukukhuluma akekho umuntu ongazi ukukhuluma ngiyahlonipha kodwa sengimhlonipha akekho umuntu ongazi sengihloniphe kakhulu ngithule mfowethu ekhuluma ungizwa ngichika ngithumele nama voice note ngithola ama voice note akaze ngisho lutho uyabo ngoba bengithula lokho ngihloni kodwa manje nami sekufike lapha kade uzama umusha umsebenzi wami uzama uqeda umsebenzi wami uzama ukwenza ngayo yonke indlela yini le ngibone yona uyabo akukho la ngibone khona akukho angazi akusho Ngizwe kimi empilweni yakhe nje kodwa ngithi mina Ngizwe into ofuna uyenze hamba nje uyolungisa kahle inkinga zomndeni wakho mhlambe nasempilweni yobuye ube right ya uyeke nje ngoba manje isizungu usichitha ngakho kuhamba ukhuluma into engakudingi ingoba uxakekile nasekhaya imizi yakhe igcwele imbuzi lapha eThekwini yakhe eThekwini lapha akuhlali umuntu bakushiyile namakhosikazi ingoba usile bayakubona ayekho umuntu ongahlala umuntu ongasile njengabo tshele mina usile into engasile ngaze lokhu niyikhohlisa akanitsheli aka-address awuku-address nation ngomndeni wakho uhlala address nation awuku-address nation ngomndeni wakho batshela abantu ukuthi bakushila amakhosikazi akubalekela kudala abonke awuphile ekhanda yilokho nje akukho kunye engakusho anginandaba futhi naye ayikho nento encane ngincengile kuye uyabo amagalo akhe ngiyawazi phela kodwa ayikho into encane ngincengile engikwazi ukuncengo enye indoda mina ngisanganela ngoba ngisanganela nje ungathi ngisanganele wenza ngathele mina uye manje angixashwa kuye akenza umcimbi wakhe aye kohulumeni lapha eKZN athi ngizwe umchungu upresident wami ngenza umcimbi nanku so bamxhasa uphele lapho aphume kimi mina ngiphume noma ngangibiza abangani bakhe labafuna ukubabiza nama abaculi ngiyafisa babe khona bonke abafowethu benayo SK lo abe khona bayilungisela inkinga zabo laba mazi ikhona inkinga abe khona ngoba ngiyathanda uzokhumbula nje kwayena uyena wathatha isiginci sami nje wasinika umthandi lese singazange siphinde sibuye ube ethiwa nginenkinga ke lo abathi nginenkinga mhlawumbe nomthandi anginankinga mina nomthandi nencane nje nencane esingi anginawo ngamnika isiginci sami wasebenzisa asangaphinde sasibuye sasithathwe uye umkayo Ngizwe yabo so ke ngiyabonga abafowethu ilokho bengikusho Ngizwe nje akalungise yena akahambe address umndeni wakhe ayikho into engihlanga nawo bhabhayini